Kwame yanchi obi a yenye obi ahwe. Ya be fa no ho adi. Emfa so ni so se ebedi ho nkomo yanchi obi a yenye obi ahwe. Eze mpanimfo mienu hwan na e ka no kre. De o ka no kre ne nyame madwuma. Na wo adwuma ne de ana ne nyina mfa ho. Enye se mfa me ho. Me madwuma asensem twiro ni ene se. Mema Ghana for hu say this is what is happening. Nti bia ne say ye bo voices say de be ya Ghana for beti. DSC e wo man we. But as to say ye be hu de o ka no kre ne de on ka no kre. Empanifo mienu we ka ne de we so ka ne de. Nti ye betie nsem no na ye de nsem no mu. Because Kwame $105,000 and it cost $3 million. Emu wa wo. Emu wa pa. Me ba me nsem say kura just how the bi so me so. Wo ba wo nsem. Enuru ba bia. $105,000 and it cost $3 million. What the toto ho a? As I said the Opemsuo striker. Now the idea to toto ne yebo a. Gab ne wa. Zia wo ka wo nsem say. Eno kwane example abetimi asset. Se me say to said the Opemsuo striker. Now the idea to toto ne yebo until unless I will catch him say na dia ya de chen to the yebo a. Nti dia ne $105,000 na to ne yebo a $3 million. Gab ne so. Saban na ni abre. Na saban ni pelukure wo mu a. This should be handed to the security officials the whole crew. No more started with investigations. Ni hu di o ka no kwani di on ka no kwani hu kwan ya de be fa so. But me tia no ma me ka ho asem nyina ya me cry ya because at the end of the day ye nya obi ahwe. Kwame ye nya obi ahwe. Ya nan sori e ma ye nte se o asem na e be abonten no na asem asi di for asem asi ne di bem ya hwehwe mu no obenti afa sika sei enti ade no de ya chene ne na kwa to afiase ya ne kwa gina court ya kwa ye sei ye nte sa ansem ni bi enti nsem na e be kan radio so no the analysis we are going to do about these stories e be a waste of time ana wu no na se me na me kasa nduga te sa na mimi hu na mimi nkata nka obi adwene mimi na me kasa. This is the kind of problem we have in our system. And you come and say, and a government official, Penny Coco General Parliament, catch a Ghana for say, Opemsuo Sports Stadium 95% complete. Kwame yeah. Nenye krum haya. Opemsuo Stadium no me pacho. Even 10% complete. There be two crasses. Enti if you say brand ba bepem ne panyin no ka sa asem na your man ya ni abre ya ye serious a e de be na nkese seto no ene say ya e da say e be china tuma na asem e wo say ye de famra kwan so but bepem na me ne wo ka say why na what say ya china fa sa asem ne ho sa ba ya release ska na do di jumadie na ni ma be ka chair on the floor of parliament on the floor of parliament. Say Opemsuo Sports Stadium no. 95% complete. Meanwhile, stadium ni even 5% done. But if we say brand ba bepem ne, yen so obi amu, yen chi obi a, yen misa obi ahwe, yen ti se twetwemu krampo koto. Eye Ghana. Any public accounts committee ya ni share NSC4. I can't Northern region NSA accountant no 150,000 Ghana cedis are found in South India. What is your channel? Oha ho bebrebe o man Ghana ho obi wu akwa agya ho. Omo mu di anim ne nya o ma dwene to omo be boayen. These things like this they be America only happens in a country called Ghana. The difference $105,000 against $3 million. Yet nobody would be questioned. No investigations will go on. Nobody will be prosecuted. Yenya obi ase. Be fa no wedi. O man na ye team no say open boni dia opa she party colors na fa di boni. Biggy, even na preaching. Asem na make no kre. That is the truth.
Ope boni di a party colors the fedi boni obi anya o hye sana wo hu no eye sanete let's not be hypocrites o ka sanete as wo ni wo evidence evidence be na wo ndi a wo ka sanete ka se sana bia wo hu no na ka sanete dey as dey wo hu say maka dey wa ba be ka che say sports stadium 95% done as stadium ni even 95% complete as stadium ni ponya na 5% done maka wa hala wo say be some evidence eze ni pa no ono ka yo ti say BBS ni party o wonti ni enye ne hwe ana na what is say BBS what is say BBS na president ko for apen so and a minister sika yira won nsem a yetimi chi ni tu mu okrom hanoma da ben what be then as sound ma balance o muntimi nye bi ene de mi ntimi nkire o mu nanim ito mo di o man nanim na se o mo boaye no it looks like someone here ready some be boaye that is why I decided that can me pesa me ka ho asem o kwa me because I ran wa koka de ni se o ka me pesa me ka ho asem because as sika na ye di ho nkomo no ebe kakra na obeti se ye obi ntira nchan kakra e na ye pe ba bi tira na ye be hwehwe nsem mimra oni aka obi anu otum bre credo de massa case close. It happens in a country called Ghana. Let's be honest. Na sika ho nsem dodo say nsi ya wate se achi obi wo my way ogote ne he it is obi do man yi di agro kra wo nsuro esuro bia ni mu because onim say at the end of the day obi anya ne hwe nko ba bia o ka se na de anchi o 24 hours ama wo omuso so ababa be yi omho ano say 105,000 a buy ho even with that now for operational cost because you decided say you dedicate your channel the amount because you're a station of the nation the $105,000 you know e sika e bia e dey toto niam ba ku mienu bi operational cost nko se omo anya adwuma nti no omo nya adwuma saa no na se omo de nje ban sa TV Sports Plus ni ade omo adwuma mbe ni ade nyina hot because of African games. Yes. Yes. Cost bi ni ade. Ani ade. Me how ne me ya osisi an say asem na aba no ya ka ne tra ye bedi ho nkomo tra na asem atwam akotra. Ya nye obi ahwe. Country. Nti se o kasa bebrebe sa e ye kompo na oba benya kwa. Abi say niam we so to aso saa o man yan ku yanim da o kwame as ya mpe yesi utwa sabone keto to e bedane mra keto o utwa sabone to ho e dane mra keto in a sense that asemesi aye wanya ne hwe ne bede no binti kokoya wati bia ye bibi eti do tie chie na oba no suro bia ni mu we mi yakran o se nipa se mesi nya akwanya na o ye oban ni sika ni sei no obi antimi anya ne hwie o mi yakran ko ba bia na nya oman we mu na sabio obi ya aban adwuma ebi o ye teacher ni yes oni akwala ada okrum ti ya transfer ne kwa akurase na ho de en na akurase o man ni ho o sa kwa de teacher ni yes asem na serious o de kana ya mo de sire o ti kromo ya adwuma yes oni akwada ada di transfer ne kwa akurase na sabio akura na ti nwia na ho krom for man no ze o mo hu twa ntie bia akurase ne de onu hu twa bi ni wo sa obese ntie ne akurase na akurase ni ti je kumase tech ni no na so mo nyinyini no mo ko school okay o classes ni ti je kumase tech ni legoni ante pa no ti GSS class ante ai enti to da o gine nyema sisi wo man no mu a kwame on ti ase that is why people say Ghana is God's comedy channel na me pese na ni gya no achima to Ghana because ye be concept sa no to no osere me no mienu wa ha maka nyema mienu na akere wo e be baba be soso miensa
ya nye obi ahwe assembly will die just like that oh based on the yehu and ye gina so the akasa atem we me see obi abegina the floor of parliament akache Ghana man nyina say si passport stadium na isi won mo obi atimi na ni hu no won so anya fere ama ne yemo anhye no o kan te say ade ehye obi botom say 95% complete abra stadium ni sitakrade obi oti obi ani tua say even 5% done when you slowly I am shishie bia o say parliament obi gina akasa atem because on him at the end of the day obi antimi nya ne hwe wo man nim o kafa no ho adi the same public accounts committee ekokohia NSFo e ma ye bobo so ama yehu omo ma ye te say NSC accountant o tamale 150,000 Ghana cedis afa ne nsase yan konkwoche ne mfa ne mra ebepem na ye nte hwe say ya chira minim. And the sports minister so much $3 million. And the GBC, hey, that lie, you $3 million and give you yes, around 105,000. And I'm the my. And I said, me see I trasa. You be doing come already so trasa. Now some no tra. And only me how and until I decided and I'm in person I can't want them. Yeah, I'm coffee for so. Mami